Siku yote babangu alikuwa ananiambia hivi, kuwa ndege wa jamii moja ndio anaruka kafasi moja. Sikuweza kaelewa hata mzee wangu ananiambia nini. Lakini leo maisha nishaelewa sana 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 sana. Unajua ndugu yangu, shewa jeune tuko na sacrifice reve zetu zenye zinaweza tusaidia maisha, inaweza saidia babako, inasaidia mamako, inasaidia ndugu zako, wadogo yako juu ya mapenzi. Ndugu yangu, ukaona mtu mwenye mko naye fasi moja hakusapoti, hakusaidia, kuongezea idea, sio ni maana kuishi na mtu mwenye hakusapoti kwa ndoto zako. Unajua vipaji ya mingi sana ilishakufa, ya mingi sana. Kuko mwanamke unakutaki iko na akili yake, iko na kipaji yake, lakini anaongea ku master tu, sijui anamkuwa na mvunja moyo, unakutana kesho ile tu kipaji ile ndoto inakufa vile. Mimi kwa wanaume unakutaka mtu kwa ambisie, iko na maobjectif za mkubwa sana zenye zinaweza fanya kitu kule mbele, lakini anaangukia kwa mwanamke mwenye atakuwa anamvunja moyo, anamwambia fulani alifaa hivi akashindwa, fulani alianza hivi akashindwa, wewe utakuwa nini, utafanya nini kiajabu. Kesho unakutana ule mwanaume ule mwanamke anaacha ndoto yake inaanguka vile. Unajua bro, kila mtu maisha kafanya kitu kikubwa. Kuna kwa muda anapitia kama maisha moya ya nguvu, maisha moya naanguka, lakini kama wewe pembeni yake umtie moyo, najua vinaisha vile. Chuma na ndugu yangu nimewaambia, usipimake kusacrifice avenir yako juu ya mtu. Hakuna mtu mwana anajijua kuliko wewe. Hakuna mtu mwana anakupenda kuliko wewe. Watu wanakiaka maisha tu na wanapita, lakini siku yote ndoto yako inaweza kukufungulia milango zenyewe kuanzia hata siku moja maisha yako kufungua. Ile tu. Kama unapenda message ueme, upartage na ukomante na usisahau kujiabone ku compte juu ende mbele. Big up.